Danas pravimo nešto bez mesa. Jučer je bilo sa mesom, danas je bez mesa. Radimo jednu rižu sa tikvom. Tikve ima na sve strane, tako da treba maksimalno iskoristiti. Dakle, prvo ćemo da bacimo puter. Malo ulja. I ovu Hokkaido tikvicu, odnosno bundevu. Nekako one prve dođu, prve stignu. To ćemo tako dinstati. Sada ćemo naribati luk i mrkvu. I sada nastavljamo dinstati nekih 5 do 6 minuta. Sada ovdje ubacimo rižu. Riža je već kuhana, tako da je taj proces malo ubrzan. Već poprima boju. Doće malo temeljca. So. Biber. Mješavina začina. I svježi peršun. Ubacimo peršun. I sada, lepi moji, čekamo nekih 5 minuta. Super izgleda. I sada ovdje ide neki krem sir. Malo umiješamo i više ne vraćamo na šporet. I lagano serviranje. Sada ovo jedite kako hoćete. Kao prilog, kao samostalno jelo, ali u svakom slučaju jako ukusno. Probajte, ostanite uz nas.